umeranire na Yesu mwana Nyasaye imanye kayane asesenirwe ekyagira na umeranira monaye imanye tabana bandi basesenirwe ekyagira na umeranira monaye na umeranire na Yesu na umeranire nayo monene na umeranire nayo mochenu na umeranire nayo mugoti na umeranire naye Yesu mwana Nyasaye na korore ko korayara haya na korore ko sesenye kanisa na korore ko sesenye abagina na korore ko kwireria masabo Nyasaye baba Israeli ni mungu nayo mone none na umeranire naye Yesu na umeranire nayo mone ni webeganda aye ni goro mochenu koikaranze tazekero kyobanene keimo kireye goro mono morene andozia zewachie tomarene nigo wakore tamba ya Jehova ekiagero gaikapetania tabwaze Lazaro kolora kule korarira sembera matukane okamorangeria kabuka na korore goko kwenya na korore kowichoria ekanisa no moikomoche na korose kero moikomeganda omoika woko igwera nigo korwazure omoika woko achari nigo korwazure omoika woko achoko manyokuze nigo korwazure. Oh my God, give us the spirit of understanding, the spirit of knowledge, application. Roho ya maombi kwa damu ya Yesu Kristo, jina lako libarikiwe, damu yako itende mema, msalaba wako ukatuteke Bwana wa ucholeni. Moto tayo umeranite na Yesu agatigara bunare. Kera umeranite na atare. Ekera umeranite na ukonigo ya roji. Ekera umeranite na wabwate ukoma nigo bachenegete. This morning tutakutana na yeye. Hata nasi asubuhi ya leo wewe ambaye uko hapo ambia ninapokutana na wewe every resistance that has risen against me, kila roho inayonipinga Bwana na ipinge na umeranira mwana Yesu Bwana na Nyasaye watebyo manene iko wasaba Bwana watebyo manene ira ya masaba watebyo manene ira ya masaba watebyo manene ira ya masaba watebyo manene iwekerero kya watere na umeranire na yereno na umeranire naye hata Yakobo alipokutana na yule malaika akamwambia tiko taranse naye motebyo manene mambia bono asentayo much onye toranse nimekutana na wewe Yesu sasa leo tena mema okunarenge obwato mwana obwatinekereja okumbole igani gare gomokana nyagachase Yesu akaboko range lyabo tebo manene nolera mabero mwana onena obwatinekereja kemo cyane te omukumbole akana kobonya Yesu nolera mabero mwana onena obwatinekereja kemo cyane te Yesu akaomye unataigwete akaboko lera no mukumbole akagendera wake yoyi okobora Yesu nolera mabera Yesu Munazareti ndolera mabera umwana onena bwatinekereja ndolera mabera weni umwana one Yesu akamutera tebuya ubonye ndagera y'abana nakurutera kisese ubonye agateya Yesu nonyene kisese kurekira amatori akokurwazi kimeza cy'abanene babo Yesu adero mukumboli kwegena pono kolere enda ne basole bunakwagania ende basole bunakwagania keniyo wene tema bia bono kwana na Nyasaye motebyo monene tinta indikorwa onye bana bane paragwera tikoruga omorere onye nyumba yale tegosibu ni maiko gendo morenore onye mugakone tago komanya maingo chumano Nyasaye onye nyumba yale tegosasiba niende wapi ikiwa sitakutumikia na nyumba yako niende wapi ikiwa maisha yangu yatachanganyikiwa si mtu aseme na Yesu asubuhi ya leo si mtu aombe kwa Bwana asubuhi ya leo amonene nigataite kuigwa mangana kurwa somoruo omotebyo monene ngaingochi onye abana bane pago siboruo ngaindage ndo monene onye nyumba yale
tego seseniwa ekero na umira niramo naye tata naze kingoti ne nyumba yane gesibire naze kingoti ogete n'abana bane bagendete gochamba naze kingoti ogete na bagendete gochamba. Ni wakati wa kumwambia Bwana, vile nimekutana na wewe, naomba unitendee, au usiniambie nikuache, nataka unitendee, usiniambie nikuachilie. Bariki nyumba yangu, bariki nyumba yangu, bariki watoto wangu, samehe makosa yangu, ondoa laana kwangu, ondoa laana kwangu, nibariki Yesu wangu, nifanye niwe kiumbe kipya. Waliokutana na Yesu wamefanywa bora mbele. Nataka nikutane na Bwana. Usifiwe inapofunuka. Usifiwe Yesu. Usifiwe Yesu. Usifiwe Mwokozi. Atoiwe Nyasaye. Atoiwe Nyasaye. Ayora sega pilatia ito akoronire kokora maya akoronire Yesu akoronire okora kwa okonene. Oh Baba yangu na Mungu wangu, Baba yangu na Mungu wangu, Baba yangu na Mungu wangu, tatone na ndenya saone akoronire kokora maya akoronire maya onde tayo korerete karondo waige agasira bosa Nyasaye onyo kwaito bugima bwa nasabira abarwere bare nyompe bagwena serieta ya Yesu gekera bakorange bato baragere twe twabasese ni waserieta ya Yesu gekera baumeranire na asabire baumerana mono bali bare maiga baumerana mono abare bosi baumerana mono abare gatia baumerana mono kelayo baumerana mono Yesu unapati maya umerane tamona. Oh, unomo kumbolio le kwa manyiga umerane tamona. Unomo kumbolio kanani umerane tamona. Kuna poigete Betania ukamerane na Martha na Maria ukaboki Lazaro mwao boki amone none abagaka kurwa sogotinda bairani asene upaya iranie kanisa sobi ya kwao iranie kanisa sobi ya kwao amarwaira bere baikaranze tabantu asama tukamange bona nigo toko ya sibora aserieta ya Yesu. Leo kipindi cha maombi, it is prayer time. Wakati ambapo Bwana ametufungulia mlango wa neema, sio wa kawaida, mlango huru. Mwambie chochote unachotaka atende. Watemi kene yote unaletea mokoni. Watemi kene yote unaletea mokoni. Ndiye ninatamani. Yakobo alikataa kumwacha malaika. Akamwambia sitakuacha mpaka unibariki. Moto wate ndio mwambie Bwana. Atevyo manene na imokere ndio vijana asuri. Mwambie Yesu, najua mke wangu ni mbarikiwa. Watoto wangu ni wabarikiwa. Mwambie Bwana, wazazi wangu ni wabarikiwa. Kazi ya mikono yangu imebarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. I am blessed. Naomba Bwana unibariki. Nimekutana na wewe Bwana. Wewe unayejibu Bwana. Nasema tukae ndani yako. Ote batobe ime yao. Na mangana abe ime yaito. Elio toboli kende gyasi ya serietani yao. Na tata nage kore. Tata koraze tole. Koraze kanisa ya mogenta. Kila maono yakaanze kutimia. Ndoto zetu zikaanze kutimia. Bwana, mahitaji yetu anza kuyashughulikia. Tunakuhitaji Baba. Tunakuacha twende kwa nani? Tukikuacha twende wapi tena? Naitorage kwenye talia zuri. Naitora nyoroko kwenye talia zuri. Katika imadhabahu kuna baraka. Katika imadhabahu kuna baraka ya Mungu. Na hiyo baraka ya Mungu inaonekana juu ya maisha yako na nyumba yako. Yoshua aliambia Israeli, chagueni mtakaya Bwana. Oh my God and my Father, unastahili kuabudiwa. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana.
Nimekutana na wewe Yesu. I have met you Jesus. Na wewe umetenda kwangu. Tendea hao mama, tendea hao vijana, wajaze na Roho Mtakatifu. Bwana, si ulikutana na mimi nikiwa kijana, nasi ulinibadilisha nikawa chombo chako, nasi hawa pia watajazwa na Roho, nasi hawa pia watabadilishwa. Baba yangu, nimekusikia ukinena na ukitenda, nasi hawa wamama pia wanahitaji nguvu, nasi hawa pia nyumba zao zifunguliwe, nasi pia watoto wao wabarikiwe, nasi pia ndoa zao zifanikiwe, nasi pia wazee wao waje wakutumikie, nasi pia wana wa mama wale waje wakutumikie. Baba yangu, nasi nyumba zao zibarikiwe, nasi wale wagonjwa wakapone kwa jina la Yesu. Nasi tukutane na wewe asubuhi ya leo, situkutane na wewe Baba yetu. Elimu ya ndomi na nama na ya monene yenya saiwe meganda itoi wogo sababu abana bao itoi na niliama sabaito itoi sese ni abana bao itoi sese ni kanisa nere yetu aima sobo siwao na waba beke iyo moneno na waba bago kulira nyasai nigere ya maniga ya bakumbwa nigere ya maniga ya basacha nigere ya maniga ya basawa kero yo maniga ukolera kero yo maniga ukorange kero yo mugwerura bireke mwazi asobo siwao nyasai oh Yesu mwana Daudi aino Mungu onetayo gabura umera namo ne kanisa umera namo na basoma bao umera namo na madhabahu umera na nyandiwa umera na karungo umera na nyamonaria pesa pamone kona ogina sababu kao kwa levi kone korama kunya tata wewe ganda Bishop Juma taba isagoti kwa mwanenone komu inyore nyasai inyora mo Bishop Masezu okonye gusi yengima okonye keyengima okonye zea Kenya okonye president sauti yako tunuka mwamiti unasoma kutele tuwezi na yomone na yomone uchagano tunuka mwamiti unasoma na yomone matabi Yesu na yomone ni nyasaye na yomone chakano na omohenyo mutabi Yesu na yomonene chakano na omohenyo haleluya na yomonene chakano na omohenyo tata nataka uchukue dakika moja kushukuru Bwana mwambie asante kwa siku ya leo, asante kwa nafasi, asante kwa ujazo, asante kwa upako, asante kwa amani, asante kwa kubia mwana sobolendi bia mwana sokora kwa obia ilietelea utigali wako Nyasaye wacha kote okole kwa imokeli weigo ondetayo ngabona hayo naro liyo kuboko kwao naro liyo chiburu chao bia mwana Nyasaye bia mwana Yesu biyamona senicho Yesu biyamona senicho abalechera biyamona senicho abatakira biyamona somo ikonya sa biyamona senicho chinguru chao Jehova biyamona senicho bolendi bwao bia nimeona Bwana simtu amwambie Bwana asante. Ninajua wengine wenda umechoka umenena Bwana maneno ya maisha, lakini sema asante. Asante Bwana, asante Mfalme, asante Jehova, nani katika jina la Yesu Kristo tumeshukuru. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nakupa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nakupa sifa. Amen.
ondusiyense ombekire igoro monene nobuya 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 will fall for you. Ataanguka ili wewe usimame, atapotea ili wewe uonekane, atashuka ili uinuliwe katika jina la Yesu Kristo. Ondusiyense ombekire igoro monene no ondusiyense ombekire igoro omontora segete segio manena agukana wote watari nje na mutuma. Kama ni mchawi Bwana hajamtuma. Leo hii tunaamini tumepewa mamlaka, nguvu na uwezo kukanyaga nyoka, kukanyaga nge, kuharibu magonjwa, kunyamazisha uchawi na roho za mauti, magonjwa ya kila aina, laana za kila aina. Umaskini sio sehemu yetu, sisi ni watoto wa mfalme. Haleluya. Bwana asifiwe. So nataka tukaweze kuendelea with our topic ambayo tulikuwa nayo last week, and leo pia haitaisha, it will continue. Na topic yetu ni ya renge uko beterelia, pressing hard on prayer, kufinyilia, unaendelea unakaza katika maombi bila kulegeza kamba. Somebody say amen. Tukajifunza kuhusu mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Elia last week, na siku ya leo tunataka kumwangalia mtumishi mwingine. Hallelujah. Mtumishi mwingine ambaye tunataka kumwangalia siku ya leo ni mjane mmoja. Amen. Hallelujah. Although according to my
according to my manual ilikuwa inaniambia, na tulikuwa tunamwangalia mtumishi ambaye anaitwa Daniel, but we are not going to Daniel. Tunataka kumwangalia another servant ambaye anaitwa mjane Tebo Muburaka. Muburaka yoni gari ngo mutakata wate besara nyale ko komboeno ya. Bwana Yesu asifiwe. Bantu malega igabasire na kibaranyale. It is not about you, it is about angelo kumwimukira nyasaso mugima bwa. Bwana litwara ko tagita Tebo Lucy, rango le se Tebo Lucy. Amen. No nyito kwa tibesa Tebo me. Because nyasai nali ango kolege taso mugima bwa. Simtu asema amina. No nyapado ko wale the Tebo Lucy ya sama way obekrigo. Na kiopere na noko bano maedego ya mangana yo asemeye no nyane kene kya talikoro lekana onya marwaira isaranzire bwa matuka mange rero Tebo maneno rusi ya marwaire bwone ole tiro semeya nobugima aserie talia Yesu Kristo. Kitabu cha Luka 18 na mstari wake ni wa kwanza. Luka 18 mstari wa kwanza, na mtu alisomee. Yesu akabatebyo morenganyonde nganeba bwenete ko musaba Nyasaye butambe naende tibakwa saba motarigo tigabuna ya sitibano otarigo karagi otarigo kwa otarigo irana Rosemond ngago tebanga I am a fighter. Ete como sabanya sai botambe naende tiba kwe mioyo. Nyekora mona nje teba amina. Eba wane teba sabanya sai batali gokwa koko chake sabali genderera. Soma. Akabora narenge omugambi asomo chigete otamusigete Nyasaye osetare kuyera muntu na ase omuchyoto narengao omuboraka orenge kumuchiera botambi ogoteba omugambi ngambere boronga ase ngambere oboronga ase omusirone omugambi oli ase ekero egeke ase keregeke Tanja. Nyuma yaye agateba. Onye kuigwite ndaitotegerere buya kugoikira saminero teba amina. Pungo yo mubora kaga chiro mugambi oyo asekerere ko mugambi oyo tamokonya. Lakini agacha agateba somo yo ye imena kibukwe gukwana. Agateba somo yo ye. Onye nonya tinsigeti Nyasaye. Osetindi ko yera sijali mtu. Korende kiagera omubora koyo andosirie. Ni mugambere boronge. Taja kono siaso gonjijera buta. Amina. Na kiawa teba gochinsi. Omonene akabora. Yes akabana kobora. Iwa ayo omugambi otali omoronge agukwana agoteba ine takonyorera aba oboronge abachore baye ine oragenda Nyasaye buno omukungu yachita somugambi mambi mwana wacu mwoyo ngechemba mugaso naende mwoyo wanogo ngechemba ngibona muigweta akoboli kwa mintu halo mukungu yegentongera akorera akoboliga muramuchira igabotame omane takobanyolera oboronge abachenu baye abo bakomubolia obotuko no mubaso muigweti bakomubolia obotuko. Baada ya mkesha wa juzi tunafaa tuende mkesha mwingine. Mtasikia baada ya maombi ya jana tunafaa tuongeze maombi mengine. Haleluya. Baada ya sadaka za leo tunataka kuongeza sadaka mbele za Mungu. Haleluya. Kwa iko maneno iwama sabaito. Kwa ikeri tare bitandoke. Kuikekera mautu kyo manege ichike burukania baroyiga ke barute nyanja. Ekiagera masabaita ndrete koba. Tioko kuya asobosi wa Nyasaye.
tulianza mwaka na maombi. Tunataka kokora emetienyi sita emetangani yo mwaka toli no muliro gwa masabo kubwa na tuachane. Kiagera marikara banga bono kwire na kwine kubwenete kom yani umu ikole mene igobwenete komenta no muliro ino bwenete komenta kubwekero mwegenete. Tomuganye Nyasaye nera ngene niko bwekero twegenete. Tomubwere Nyasaye kubwekero tuachagete. Togenda sama sabo kubwa na tuachagete. Kanisa nigebwenete kwichora pa. Akere Yesu chikobe chingi. Asomo kyoino kabeno moikowo katimo baboro. Monyere chirani motebi obwo totigere Satan. Hallelujah. This is a place where people will come to testify. Abantu bache baruwo borodia senyombe. Nganya sawo bakore iramo. Ni momento ko kumusabira nayo isaranse dega. Tako ndigere linje tari sutie gusaba. Piga Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Asomo kyoino. Bwana injira nyemuri kubwate yinero kimongo kikubwate. Asomo kyoino. Anya tubwate tie kinae na uchande tako. Asomo kyoino. Timoba. Mobe no moika. Mo kolera. Nyasaye. Mo kolera. Leso nyene ngia lero na iso gokora. Mo kolera. Asomo kyoito buna mogenda titoba. Tobe no moika. Togo kolera. Hallelujah. Togo kasogo semeria. Tolemereria semechando. Togenderere no gosaba. Ae kanisa ndete moiwe buya. Ina Barumi 12. Go kasogo semeria. Lemereria semechando. Genderera namasabo. Genderera no kwegata. Rangerio talikorosa. Sabo taligotiga. Yeso mwenye no tebete. Tali Paulo kuana. Yeso igago teba. Neba bwenete kumusaba Nyasaye botampe. Naende timo kwe mioyo. Na Paula kamentaringa naga teba. Asomo kyoino timo baboro. Na kabeno moikowoka. Kanisa reno moikowoka. Abantu basibire nigo bataite bacho basiburwe. Abantu barasomo sunte bakoromo basoba chero morabu. Asledie talia Yesu Kristo. Amalika wandebese tabye Isaiah 61 imoko bale. 61 was 60. Isaiah 61 verse 1. Arise and shine. Imoka benge sunte. Kanisa imoka. Goko genda bworero. Goko itokomera na Jumanne ushirika. Tokomera na masabo Jumamosi. Tokomera na kesha. Abarogi bago korora. Bwana Yesu asifiwe. Nekero kwa abaliro yoromo sunte igago tama. Teba amina. Imokobare. Arise, shine. Ekiaromo baso chire. Imokobare. Abana baito babare. Amasoma babare. Ebiashara byaito bibare. Kerengene ngiye balete igekororeka. Abagate bangengene ngiye eri abalire buya. Ebiashara bibaleta abante bagochaho. Biashara bibaleta abante bagochaho. Kanisa bibaleta abante bagochaho. Hakire Yesu chiko bichingiye. Isewe tani abuna agosire. Ene topiki yakogendera terikoera. Amen. Lakini ekirenge yetonki kialenga. Tobetereria sama. Betereria sama. Kirenge yeto no kobetereria sama. Uno mura koya betererete. Kirenge. Betereria. Paka liwete ngaki. Chitorochi anyali. Tema njerendeo sitemo sana. Paka liwete ngarere na enda ngumbura bunarosa. Tigoja konyara temo ikekesha. Tema betereria sama. Kandi wano mwachakire gukirera. Na mukira njereke n'abateria. Noma edenga njena enkorandiria ngende iguru. Ayo ko wanjo bwatisha uri yako nyo toko mbwati iguru lyao. Tore kwegena imokobale. Betereria sama sabo mwanyere ngene moteli no uko betereria. Teri rais lakini go iko betereria una kazi.
pressing hard, pressing hard. Hallelujah. Pate nafasi kidogo kwa maombi, nikapate nafasi nzuri nikamlilie Bwana. Nonyene kero mkurwe kondando sete. Even when I come I'm tired, I need to press hard in prayer. Nataka kuingia kwenye ushirika, nataka kujifinyilia nikafike. Hata wakati kazi yangu inanihitaji sana, nataka nipate nafasi. Wapendwa, hata tunapomtazama askofu wetu, yeye ndiye akona kazi nyingi, lakini he spares time kukutana na watumishi wa Mungu. Anapeana wakati wake, anaacha kazi zake zote, anakuja kufanya kazi ya Mungu Kisii. Anazunguka, mara yuko Moro, mara yuko kule na Mbometa, na anakuwa Nairobi kila mahali. Na bado mnapokuwa mnaenda break time, you can spend your 5 minutes umwambie Bwana, nataka nikae karibu na wewe, nataka nijazwe na roho wako. I need to press hard on this prayer. Nataka kujifinyilia nami nikapate baraka. Baba, naomba neema ya kujifinyilia kwa wapendwa hawa. My Father, the grace of squeezing, trying hard, kujaribu kwa kadri ya uwezo wao kupatikana mahali wanapohitajika, kupeana nafasi kumtafuta Mungu, kupeana nafasi kumuita Jehova. Jina lako likapewe sifa Mwokozi. Asante Mfalme wa pekee, maana unastahili. Tunaomba utamalaki kwa kanisa lako, utawale watumishi wako, utawale vijana, utawale na wazee. Jina lako libarikiwe. Hata tunapenda kukutolea sadaka zetu usikubali. Na ni kwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini.